je škola u strogom centru grada, znači 100-tinjak metara od Dioklecijanove palače, nalazi se u staroj kamenoj zgradi koja je zaštićeni spomenik kulture i ova zgrada je uglavnom vezana uz obrazovanje. Znači u ovoj zgradi je negdje sve do 1940. godine djelovala gradska gimnazija. U ovu školu, kako se i ulica zove, Natka Nodila, išao Natko Nodilo koji je imao, koji je bio i profesor klasične gimnazije u Splitu. Nakon, znači negdje 50. godina su se ovdje obrazovali učenici u birotehničkoj struci. Nakon toga je djelovala zanatska škola Mate Golem, po kojoj još neki uvijek stariji Splićani i nazivaju ovu školu. Nakon toga je djelovao centar za usmjereno obrazovanje gdje je bilo jako puno struka i negdje, biti točno od 1992. godine, počinje sa djelovanjem obrtnička škola raspadom ovoga centra. U školi obrazujemo učenike za 5 trogodišnjih zanimanja. To su krojači, galanteristi, fotografi, frizeri i pedikeri. Svi oni se školuju po jedinstvenom modelu obrazovanja, što znači da jedan dio školovanja onog općeg odrade u školi, a praktičnu nastavu uglavnom odrađuju u obrtničkim radionicama. Tako da je suradnja između škole, obrtničke komore, obrtničkih radionica vrlo uspješna. Zašto je to važno? Važno je da djeca još dok se školuju osjete realni svijet rada i da nauče, znači to je ono što ne mogu naučiti u školi, to nauče u obrtničkim radionicama. Ja sam Ivana Laptoš, smjer modni tehničar. Ove godine sam bila na državnom natjecanju u Požegi. To je jedno dobro iskustvo iz kojeg se dosta može toga naučiti. Tu se takmiču znači, sve strukovne škole i likovne škole. Moj smjer modni tehničar je doista zanimljiv. U njemu imamo također i poduzetnički dio koji je vrlo bitan također. I nakon ove škole, nakon mog smjera, se dosta toga može postići. Možemo otići na tekstilno-tehnološki fakultet i imamo dosta toga i nakon ove 4 godine srednje škole imamo već posao. Znači strukovna je škola, možemo lakše naći posao nego da smo otišli u neku školu koja nije strukovna. I ja sam htjela otići u osobnu likovnu školu zbog crtačkog dijela, ali ovdje u ovom smjeru ima i sve. Znači ima i crtački dio, ima izrada, ima strukovni dio i puno toga se više može naučiti i stekne se kvalitetno znanje i smatram da je ovo izvrsno zanimanje za osobe koje su kreativne, za osobe koje žele nešto više u svijetu mode, ne samo mode nego općenito u nešto postići, ajmo reći, kreativno. Ja sam učenica 4. razreda modnih tehničara Antea Kunkić. Prošle godine sam bila na Erasmus Plus programu. Tamo smo išli 15 dana na usavršavanje. Učili smo krojiti, šivati, znači za male posrednike u Italiji. Bili smo u Padovi, svako je dobio svoga poslodavca. Mene je dopao poslodavac Roberto koji je proizvodio košulje i odijela. Šivali smo za poznatu Dolce Gabbanu. Na kraju smo dobili i pohvalnicu od njega i dobili smo poklon, certifikat i dobili smo poklon od njega kao košulju. Iskustvo je bilo baš dobro i on ima još dosta naučnica iz Italije kod sebe koje uče tome malome poslu da poslije srednje otvori se nešto svoje i nešto što mi možemo sa ovom školom završiti bez fakulteta. Ljudi su bili komunikativni i bez obzira što mi nismo dobro znali italijanski, mi smo se snalazili sa njima kako god smo mogli. Ja sam Ivana Ivandić, učenica 4. razreda srednje škole Obrtničke Split. Išla sam prošle godine na razmjenu učenika u Italiju.
Radila sam kod krznara, tamo smo krojili, radili smo druge krojeve i mislim bilo mi je lijepo, ali posebno me se dojmilo odlazak u International Stuff Diesel gdje smo vidjeli od ideje do realizacije cijelog modnog proizvoda i stvarno je bilo lijepo, to je ono što bi mi jednog dana trebali raditi. I uglavnom bilo je to lijepo iskustvo. Pa sretna je okolnost upravo ta što oni kod obrtnika obavljaju stručnu praksu. I u dosta slučajeva, znači oni učenici koji su dobri na praksi ostanu raditi kod tih obrtnika. Osim toga, učenici, trogodišnji učenici mogu nastaviti, oni koji su najbolji, mogu nastaviti školovanje i u 4. razredu i na taj način sebi osigurati daljnje školovanje ukoliko to žele. Od 4-godišnjih zanimanja imamo modne tehničare, kozmetičare i tehničare za očnu optiku. Kozmetičari i modni tehničari su zanimanja koje školujemo po novim eksperimentalnim kurikulumima. Znači, to su 2 od 25 eksperimentalnih kurikuluma koji su počeli sa izvedbom prije 4 godine. Znači, ova godina je zadnja godina eksperimentalne provedbe i očekujemo da od sljedeće školske godine ta zanimanja po novim programima, novim kurikulumima prijeđu u redovnu realizaciju. Zašto je to važno? Važno je zato što je prvi puta su se ovi kurikulumi radili u suradnji sa realnim sektorom, znači u suradnji sa poduzećima, obrtnicima, znači osim u radnim skupinama za pisanje ovih kurikuluma, osim ljudi iz prosvjete, bili su i poslodavci. Tako da su mogli ugraditi u same kurikulume sve ono što poslodavcu u biti treba kada učenik završi školu. Osim ta 2 zanimanja imamo i tehničare za očnu optiku koje školujemo kao jedna od 2 škole u Republici Hrvatskoj, školujemo tehničare za očnu optiku. To je isto jedno ovako jako lijepo zanimanje, znači mogu se zapošljavati u optičarskim radnjama, većinom to i naprave poslije završetka srednje škole ili mogu nastaviti školovanje u višoj školi za optometriju u Velikoj Gorici. Upisala sam ovo zanimanje zato što mi se činilo jako zanimljivo. Mislim da su velike mogućnosti za poslice, isto tako i za ići dalje na fakultet. Kroz ove 4 godine dosta toga smo zanimljivo naučili što se tiče teorije i prakse i mislim da imamo jako dobro znanje. Dalje planiram studirati radiologiju zato što to je nešto što me zanima. Mislim da je dobro što radimo u malim grupama zato što nam se profesori mogu bolje posvetiti i lakše nam pokazati neke stvari koje nam nisu jasne i naučiti nas nečemu novom. Upisao sam školu zato što mi se činila zanimljiva, zbog otvorenih mogućnosti, zbog upisa na faks, zbog nekih novih znanja, tehnika, vještina. Uvjeti praktikuma su dosta dobri, profesori su uljudni, dobri, uvijek će pomoći kad ih god šta pitaš. Planiram studirati FESB, čisto zato što sam već upućen u to računalstvo, 3D dizajn, programiranje i tako dalje. Pa u velikoj većini učenici 4. razreda izlaze na državnu maturu, negdje u prosjeku 2/3 ili više učenika izađe na državnu maturu. Dosta njih i nastavi školovanje na fakultetima, na višim školama. Neki na fakultetima vezanim uz svoju struku, recimo učenici iz tekstila. Dosta ih nastavi školovanje na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, ali nije uvijek usko vezano uz struku. Neki upisuju ekonomiju, pravo i slične fakultete. Imali smo slučajeva da su upisivali filozofski fakultet, književnost i tako dalje. U programima strukovnih škola satnica je naravno manja nego u gimnazijama.
Mi nastojimo taj jaz nekako premostiti na način da im organiziramo dodatnu nastavu iz tih predmeta. Po 1 sat tjedno, čisto da malo, i to naši nastavnici nastoje taj sat dodatne nastave iskoristiti baš prema onome što se traži na državnoj maturi. Znači, nekako popuniti malo te praznine kojih nema, onih sadržaja koji nema u redovnom programu. Ja sam Tina Veraja, idem u 2. razred. Sad smo trenutno u laboratoriju za kozmetologiju. Trenutno pripremamo balzam od smilja. Ovdje imamo jedan primjer jer smo to radili za učenike za učenike 4. razreda i prodavali za njihovu maturu. Sad trenutno važemo vosak i onda ćemo ga kuhati. Ja sam Petra Ančić. Ovo smilje, znači mi smo to sami prikupljali. To smo znači pretvarali u taj eterična ulja. Bademovo se koristi za lica i to bi bilo to. Pa u početku nisam znala u biti šta je uopće to galanterija. Kasnije pogledala sam na web stranici i to mi se jako svidjelo s vremena na vrijeme. A ovo je 3-godišnja škola, iza toga smjera nastavljam 4. smjer i nastavim studirati. A ovu školu ja prvo nisam znala šta je ovo. Onda smo našli na stranici škole, smo mi skupa to gledale i vidjeli smo šta je to i odlučili smo da ćemo upisati da malo bolje saznamo jer to je zapravo sve šta je oko nas, torbe, ovo sve moda. Nas je to zanimalo i onda smo odlučili upisati. Naša ova 3-godišnja zanimanja su u biti klasična obrtnička zanimanja. Šteta je što neka od tih zanimanja imaju malo težu zapošljivost, ali i to se malo pomalo mijenja. Konkretno mislim na tekstil i na kožnu galanteriju. Neka su iskustva, malo sam ja putovao po svijetu pa sam vidio recimo Talijani i Njemci su masovno isto kao i cijela Europa selili svoje tvornice u Kinu. U Italiji se dogodilo to da je to trajalo jako dugo i jednostavno učenike u ta zanimanja nisu upisivali. Prije 5-6 godina su odlučili proizvodnju vratiti u Italiju. Dogodilo se to da nisu imali kadra. Znači, pa su onda oni pomagali, sami osnivali, velika poduzeća su osnivali svoje škole da bi dobili kadar koji će raditi u tim tvornicama. Ovdje nam je super, super smo opremljeni, družimo se, super nam je i nadam se da će tako i biti u budućnosti. Nakon škole mislim otvoriti frizerski salon i nadam se da će imati dosta klijenata. Preporučujem da svi koji vole frizirati ili koji vole se baviti frizerstvom neka upišu u školu i nadam se da će im biti dobro. Dragi osmaši, ako posjedujete maštu, kreativnost, želite osloboditi svoje talente, imate spretnost ruku i želju za usvajanjem novih znanja, dođete u obrtničku školu i pogledajte što radimo. Ukoliko vam trebamo pomoći u vašoj odluci, dođete do nas, pogledajte web stranicu škole, razgovarajte sa nastavnicima, sadašnjim i sa bivšim učenicima.